Ko je tu? Stigla ti je liga. Koja leva? Ona dobra. Pa ta dobra leva. Voda ljubavi. Gost Sportkasta je Ervin Zukanović. Kako bi ga nazvao? Čovjek koji je promijenio toliko klubova u karijeri, igrao na vrhunskom nivou, igrao za reprezentaciju i za fudbalsku i za mini nogometnu reprezentaciju, a danas se bavi... Čime se baviš, Ervine Zukanović? Padelo. Padel. Rekreativno padelo. To sam se stvarno htio pitati i otvorit ćemo odmah. Prvo, dobrodošao drago mi što si moj gost. Nismo imali kroz svoju karijeru puno prilika da pričamo. Neke druge novinare više gotivio nego mene, ali nema veze, vidiš kako se to sad dođe na svoje. Pa evo, prije svega hvala te na pozivu. Pa jeste, prošlo je, ajmo reći, dobar niz godina gdje nismo imali neku konverzaciju i sve nešto neka, ajmo reći... Ali ja ti moram reći da si ti meni uvijek drag bio, bez obzira. Ako smo imali nekad nesuglasica da si mi drag bio. Bilo je to malo možda nekih negativna je neka atmosfera bila i onda smo nekako, hajde, nismo se nikad, hajmo reći... A ja sam mislio, nakon što sam te pobijedio na mini nogometu i dao ti 4 gola, mislio sam da mi nikad nećeš doći u podcast. Nije. Nisi zlopamtilo. Ne zamjer, nisam zlopamtilo. Ja nisam zlopamtilo, ne daj Bože, čak ne volim tu osobinu zlopamtila da nekome život ide dalje, greške se dešavaju. Bitno je kad, ako pogrešiš, da opet digneš glavu, kažeš izvini, ali nemam ja problem s tim. Tako da, evo, nakon dugo godina, znamo se, nećemo se presirati, znamo se cijeli život, bukvalno cijeli život, od kako ja znam za sebe. Pratio sam te od baš tvojih najranijih početaka, od Bubamare, možda se ne sjećaš. Da. I rekao sam da ćemo s padelom, ali nećemo. Ajmo početi od tih početaka. Bubamara je jedan vrhunski projekat bio koji je napravio Predrag Pašić i toliko dobrih igrača i ljudi je odgojila Bubamara. Znači, ne igrača, evo, ljudi. To je bio jedan vrhunski projekt, a ti si tu počeo, nije na neki način karijer, nego tu si počeo karijeru. Pa jest, šta ja znam, ja sam za vrijeme rata izbjegao, kao izbjeglica bio u Njemačkoj, 5 godina, prije toga godinu dana u Ljubljani, u Sloveniji, u povratku u Bosnu, krenuo sam igrat u Njemačkoj u malim nogama i onda kad sam se vratio gdje ću da nastavim. I onda sam čuo ta Bubamara, Predrag Pašić, ozbiljna škola, razvijaju djecu i onda sam u tom periodu je bilo 800 dječaka koji su trenirali. I onda je meni, hajde rekao... Trener iz Intera dolazili. Fina organizacija, meni se to svidilo i onda hajde, idem na prvo u Bubamaru su pisali. I stvarno Bubamara je jedna škola gdje stvarno te edukuju prije svega da budeš ličnost, odgajaju te nekom sportskom duhu i ja sam one prve korake od u Sarajevu prošao kroz Bubamaru. Nažalost, Bubamara nikad nije imala prvi tim i onda među vremenom... A ti si bukvalno sve selekcije u Bubamari gotovo prošao, prije što ćeš doći na Grbavicu. Jest. Prošao sam sve selekcije i baš iz tog razloga što Bubamara nema prvog tima, došlo je do nekih kontakta i želje i onda sam se prebacio u želju, onda je tu sam... A šta je bilo tu na kraju sa željom? Ti nisi imao priliku zaigrati tu, ali bio si dio te generacije koja je zaista bila, evo i danas neki igrači igraju. Šta je bilo između, kada je Željo u pitanju? Ja to te nikad nisam pitao, ali me interesuje, živo me interesuje, zato što nelogično mi. Evo, iskreno ti kažem, nelogično. Pa tako, splet okolnosti. Ja iskreno da ti kažem ti, nisam zlopamtilo, to je sve tako trebalo da se desi. Naša generacija je bila dobra generacija sa dobrim igračima i na kraju krajeva se ispostavilo da generacija 8-6, 8-7, 8-8 su najviše igrača izbacili i reprezentativaca. I Edin Žeko je generacija 8-6, Štila, mi smo svi napravili te neke karijere. Jamak, jel tako? Tako je. Nas trojica smo uvijek nekako iz nekih mlađih kategorija uvijek prelaze u starije i mi smo došli do tih nekih prvih ugovora za prvi tim. Ja sam malo bio u prvom timu gore, međutim u tom periodu Željo je bio u nekim,
problemima. Kad Željo nije u Pa problemu? ja uvijek je u problemima, nažalost. Uglavnom, došlo je do smjene sportskog direktora, došao novi sportski direktor, novi trener i jednostavno on su meni tada rekli da jednostavno ne računaju na mene, da trebam otići negdje na posud. A koliko te to Zuka zabolilo? Iskreno te pitam. Bio si dijete, nadao si se, ajmo, neću sad ulaziti u to, ko je zaigrao prije tebe, da ne spominjem imena, ali koliko te to kao čovjeka s ljudske strane zasmetalo i zabolilo? Neću ulaziti u to da ti to pomoglo u karijeri, da si, hvala Bogu, napravio mimo toga. Naravno da je to udarac za mene, mislim. Prođeš tako lijep period, lijepa generacija, osvajali smo državno prvenstvo, bili smo na Kvarnerskoj rivijeri, tako je, bili smo u finalu, sa Rijekom izgubili u finalu protiv Rijeke, stvarno odlična. Ali, u finalu od Rijeke, jest na Kantridi. Tu smo 1-0 izgubili, stvarno imali smo generaciju super i uvijek smo nas par i uvijek dalo neki potencijal, neke oskočnica da smo mi ti koji ćemo sutra biti u prvom timu, zaigrati u prvom timu, međutim, eto, meni se tako potrefilo da jednostavno nije se računalo na mene i to je bio za mene udarac. Otvorila se neka druga vrata? Pa to je jednostavno, ja sam ne znam, eto, kroz čitav tu karijeru su me pratili ta neka iskušenja, neki udarci, ali evo, ja sam se iščupao, hajmo reći, dalo mi je neki motiv više, inat više, da idem dalje, da se borim. Uvijek sam rekao, nisu ti treneri ili ljudi neki koji će mi određivati sudbinu, već sam išao. A je li ti ostao neki žal što nisi nikad zaigrao za Želju? Pa jeste, mislim, vidi, ja sam doživio taj neki šok u tom periodu da jednostavno sam izgubio tu emociju. Ja sad, na primjer, kad meni neko kaže fudbalski klub, Željezničar, mene samo vežu lijepe uspomene iz omladinskog pogona. Iz omladinskog pogona. Znači, jer smo imali stvarno prelijepu generaciju, odlične utakmice, dobre utakmice, druženje i to je ostalo neko sjećanje. A vjeruj mi, kad dođem na Grbavicu, kad trebam da gledam prvi tim, rijetkost, jednostavno imam taj neki, ima neka još ta neka barijera, valjda to me još drži, jer mi je stvarno žao bilo što nisam, hajmo reći, više pružio za taj klub i tako. Odnosno što i klub tebi nije više pružio. Pratio sam tvoju karijeru, stvarno sam pratio tvoju karijeru, impresivna je. Impresivna, toliko klubova dobrih promijeniti i igrati na takvom vrhunskom nivou, ali evo, hajmo ti ispričaj malo poslije Želje, šta se dešavalo? Pa to su stvarno, hajmo reći, to je zaista, eto, kažem ti, sve neke barijere, neka iskušenja su me pratili. Znači, od tog momenta kad su oni meni rekli da Željezničar više ne računa na mene, ja sam njih samo zamolio, dajte mi, molim vas, čiste papire, da ja idem ko slobodan igrač. I shvatio sam vrlo mlad i zreo sam bio u to doba da kažem sebi, ja ovdje nemam nikakvu budućnost. Otišao sam tada kod druga sa vizom turističkom u Njemačku i jednostavno smo tražili svoju, što bi se reklo, na faku vanje. I jednostavno trenirali smo, spremali se vani bez kluba. Nije ti palo na pamet da pokušaš negdje drugo u BiH? Pa nije mi to palo na pamet, jer sam manje više, već mi je to, kad je to tako u želji, kako je onda u drugim klubama. I onda sam osjetio utisak da je to kod nas tako. To mi je stvorilo neku sliku i jednostavno sam onda rekao, odo vani pokušat pa da vidimo šta će biti. I tu je onda krenula ta neka priča nevjerovatna, gdje zaista ima da se priča dosta, ali evo, imamo malo više vremena. Poslije tog Želje odem tako u Njemačku kod tog druga i mi smo se tu spremali. Ja sam bio u Fortuna Düsseldorf na probi, nažalost nisam prošao. Bio sam na Kickers Offenbach isto, tad su oni bili druga Bundesliga. I nisi se demoralisao? Nikad se nisam demoralisao, nikad, jer jednostavno šta ću, tako je kako, ali idemo dalje, nikad nisam odustao, idem još jače, još bolje, bit će, negdje će se otvoriti neki put, sreća gdje će se kockice poklopiti. To je jedina prednost kod mene što jednostavno nisam se nikad predao. Takve glave Nevjerovatno, znači i stvarno nekad kažem sebi šta sam sve, kad sebe vidim sada i ovu omladinu danas, ma ne mogu ni pedalj, ni 5% nešto da izdrži. Koliko je ulogu odigrala porodica u tome? Pa kako nije, mislim, porodica je ta koja je ulagala. Mene otac, roditelj su kroz čitavu tu karijeru od omladina su me pratili.
vodete, odvozete, čitavo, eto, tu kad smo imali to državno prvenstvo kroz čitavu Bosnu, ko te vozi nego otac. Obilazi, gleda utakmice, ono, nada se. I jednostavno, kod mene su primijetili da ja imam toliku tu ljubav prema lopti i jednostavno tu požrtvovanost, emociju. Ali i predispozicije. I predispozicije, da jednostavno oni su vidjeli koliko mene ta nepravda, koliko mene to dotuka, ali ja uvijek hajmo još, neću, idem dalje i to me vuklo jednostavno. Do trenutka u Njemačkoj šta se je desilo da smo mi nakon izvrsnog tih par proba, bila ti organizacija, to ti ima onaj DVB, to ti je njemački njihov savez, formira igrače bez ugovora. To je ono što ima kod nas onaj sindikat. Da, sindikat, profesionalni. Oni okupljaju igrače bez ugovora, održavaju tu kondiciju, igraju prijateljske utakmice vikendom. I to je nama bilo top. Mi su da trčimo u parku, bili smo sa ekipom. Tereni, profesionalni, lopte, oprema, kao u klubu. I stvarno to je savez napravio kod njih vrhunski. I mi smo ti tu bili 10 dana trenirali i bila jedna prijateljska utakmica protiv amatera Kelna. I ja sam tu utakmicu odigrao. Poslije utakmice mi prilazi čovjek iz Hrvatske koji je živio u Düsseldorfu, zove se Đuro Ivanišević. Kaže meni, treba mi jedan igrač za Austriju drugu ligu. A meni ističe viza za 10 dana. Ja samo kažem, rekao, top, odmah, rekao, ja samo onaj kofer i odem u Austriju Lustenau. To je druga liga bila, ja tu nisam odigrao minutu za prvi tim. Ja sam imao 18-19 godina, znači vrlo lano otišao od kuće. I to mi je bio možda najteži period u mojoj karijeri gdje jednostavno taj Lustenau ko grad je stvarno jedno selo, gdje je jedna kuća pa nakon 200-300 metara druga kuća. Stvarno mi je bilo teško, još sam smjestili me u neki smještaj, to je nevjerovatno, kuća porodična, ja sam bio na 3. spratu, a vlasnici te kuće su bili na 1. spratu. A meni kupatilo bilo na 1. spratu, a gore mi samo bila spavača i kuhinja. Čak mi je tuš kabina bila u kuhinji. Eto, zamisli. Ne možeš ti generalno prepričati o ovoj današnjoj djeci šta se sve moralo proći da bi se postalo igrač. To je. Danas je sve na dohvat ruke. Sve na dohvat, ali hajde, evo. I uglavnom, ništa, eto, bilo je pravilo tada 4 stranca je moglo igrati u toj drugoj ligi, bilo je puno tu stranaca, Brazilaca, iskusnija, dijete tu došao. Igrao sam uvijek za njihove drugu ekipu kao amateri koji se borili u regionalnoj ligi. Istekne mi ugovor, šta ću, kuću, ne znam šta da radim. A ja u podsvijesti, ja ne mogu se vratiti u Bosnu. Ja sam već to rekao, nema dole budućnost. Pa bar ostao vani, živio, ali neću da se vraćam u Bosnu da se bavim sportom. Šta ti je tu bila prekretnica, Zuka? Znači, poslije Lustenaua počeo si igrati. Pa jesam, ali vidi ovo, ali ima tu jedna rupa između Lustenaua i Belgije. Dobro. Koja se odvija godinu i pol dana. Godinu i pol dana. Faktički amaterskog igranja i neigranja. Znači, kad mi je istekao ugovor, evo da ti ispričam ukratko, eto i za javnost, ja sam imao turističku vizu koja je išla kao radna dozvola na godinu dana. Meni je to isteklo i kako sam ja odlučio da ja ne želim da se vraćam u Bosnu. Ti si ostao? Ja sam ostao, ali sam upoznao u tom periodu dok sam bio u Lustenau jednog gradonačelnika, stvarno koji me zagotivio, hajmo reći. I ja njega jedne prilike nazovem, kažem, slušaj me, ja rekao, taka situacija, ja mu otvoreno kažem, rekao, molim te, možeš ti meni pomoći? Rekao, ja hoću da ostanem u Austriji, rekao, ne mislim se vraćati. Ne želim se vraćati kući. Kaže on meni, kaže, dođi, donesi mi tu svoju ličnu kartu, kaže, ja ću ti provjeriti sve u sisteme i šta ti mogu pomoći. Ja odem kod njega u kancelariju, ja opet put kod njega, kaže on meni, kaže, vidi Zuka, imamo šanse da ti obezbijedim radnu dozvolu, ali kaže, moraš da radiš. Šta radim? A ja više ili ću biti profesionalni fudbaler, ili da radim. I čovjek meni rekao, slušaj, vidi ti, mi nemamo kluba u drugoj Bundesligi, u prvoj Bundesligi. 3. liga je već amaterska. Kaže, moramo ti posao naći. I šta ću, čovjek mi našao posao. Koji ti posao našao? Bio sam radio za firmu za stakla. Staklar bio? Bio staklar. Koliko si dugo radio to? Radio sam to jedno 6 mjeseci. Dobro. Jesi naučio išta?
Kako ne? To ti je sve ono, znaš kako ti Treba mi neka stakla zamijeniti, zato te pitam. Aha, to treba mašinerija, znaš. To je sve bilo mašinerijski, znači automatski. Samo šaltaš dalje i ja sam imao nešto da uradim, šalješ dalje drugo i tako to. Nebitno je. Počeo sam to da radim, stavio me, znači, našao mi je posao, završimo tu radnu dozvolu i on je bio vlasnik 4. lige u Austriji i tačno na mom transfer marktu možda vidiš FC Salzburg. Znači, 4. liga Austrije, to je amaterski fudbal i svi igrači igraju i rade. Što je to sasvim normalno u Austriji i u Njemačkoj. Rade i igraju. Ja sam tako pola godine. Znači, svako jutro sam ja ustajao od 6 do 2 radio i navečer trenirao. A tad nije bilo WhatsApp i Viber. Ja sa svojim roditeljima sam se čuo preko Skype-a. Odem u internet kafe, znaš, uplatim marku 2 i pričaš pola sata, sat. Ja sam njima samo govorio sve ok, snašao sam se, igram polako. Biće dobro. Sve biće dobro. U tih 6-7 mjeseci, kako se zove, meni se taj Đure Ivanišević nikad nije više javio. Nikad. I šta je prelomilo tu situaciju? Iznenadi mene otac. Dođe u Austriju. Jer sam ja živio u jednom dijelu, u jednom naselju gdje su spavali vozači iz Bistursa, koji su vozili Zenica, Bregenz. To je grad u Austriji i oni su vozili to. I oni su tu uvijek prespavali kad moraju nazad ići za Bosnu. Otac je to znao i on bahne jednom sa njima gdje ja budem. Kad je on vidio gdje ja budem, jer sam ja sam živio u jednoj sobici, tu je bio jedan krevet, ormar i jedno mali frižider. Dijelio sam kuhinju i kupatilo s drugim ljudima. Jer financije nisu dozvoljavale da imam svoj apartman ili stan. Kad je otac vidio gdje sam ja, kad je otvorio frižider i vidio lampica gori. Šta imaš u frižideru, lampicu? Lampicu, ja ništa. Kaže, ovako stari kaže, ili sad sa mnom pakuješ kofere nazad, ili ćeš pokušati u fudbalu još jedan put. A u tom periodu kad je otac meni došao tamo, potrefi se zove me taj Đure Ivanišević. I kaže meni taj Đure Ivanišević, molim te, Zuka, dođi u Njemačku, u KFC Uerdingen, 4. liga, spremi se dobro pola godine, odvešću te na probu u Belgiju. Ovako, nema ništa na potpis, već na probu. Kaže stari, idi, ili sa mnom u Sarajevo, ili voz, ideš za Düsseldorf u Krefeld, u KFC Uerdingen još jednom da pokušaš. Uopšte nije bilo dileme. Mene vuče još fudbal, a ja ovome čovjeku, gradonačelniku, govorim, rekao, slušaj, imam tu, volio bi još jednom, pokaže o meni, sad ako odeš, ako ti to ističe ti, sve ti ističe, posao, radna dozvola i nema povratka više. Ja rizikujem i odem u Krefeld, u KFC Uerdingen. I stvarno, pola godine sam se spremao tamo, bio je trener koji je stvarno radio sa mnom individualno, igrao sam tamo vamo i stvarno taj Đuro Ivanišević. Kaže, ajmo u Belgiju. Ajmo u Belgiju. Zima bila, odigram protiv Cercle Briža prijateljsku utakmicu, 90 minuta, vratim se u Sarajevo i čekao sam 10 dana. I zove ovaj Đuro Ivanišević, kaže, hoćete. A da te pita nešto. Kakvih je ti 10 dana, možeš se sjetiti o čemu si razmišljao ti 10 dana? Vjeruj mi, mogu. Mogu ti reći ko da jučer bilo, jednostavno to su trenuci gdje se nikad ne zaboravljaju. Ja sam došao u Sarajevo, zima, snijeg, ti si non stop, to je sve non stop iščekivanje, hoće li me. U tom periodu ja upoznam svoju ženu. Ali vidiš kako to se sve poveže, da nisi... Ja se počeo nešto malo dopisivati sa njom, izašli jednom, 2 put, pa ona mene pije čime se baviš. A šta si, staklar? Nisi rekao? Pa rekao sam i to je prošlo, moralo je to proći. A zadnje je rekao, evo čekam, bio sam na probi, čekam šta će da bude. Evo. I tako smo se počeli zabavljati i u tom periodu od 7-10 dana zove me taj Ivanišević, kaže hoćete. I meni u tom periodu, u tom trenutku, meni se... Vrata sve mi se otvorilo. Krenem igrat odmah i karijera krene, transfer iz transfera. Transfer iz transfera, znači... I to je tad bilo, ja sam napravio odmah, bio mi je trener Johan Boskam, poznati holandski, znači on je mene bio sam A šta s vezom?
S vezom bila na daljinu. Bila je na daljinu 3 godine. Tu je bila u Sarajevu, studirala dok ne završi studije. Ja sam već imao u glavi šta ja želim. Znači, ja sam takav bio mlad, zreo, znam šta hoću. Pa i već si prošao da puno toga... Puno toga prošao. Današnja generacija fali im iskušenja, teških situacija da se izgradi. Evo sad slušajući tebe, definitivno, neke stvari sam znao, neke stvari stvarno nisam znao i hvala ti na tome što si podijelio sa mnom. Ali nisu lagane stvari za preživjeti, ali pomognuti. Pa to je sad do osobe, do karaktera. Zaista ne znam, ja sam od Boga, od oca, ne znam, od svojih naslijedio, stvarno nisam imao problem, pogodi mene to, ali nikad nisam izgubio onaj inat, nadu, još jače, još bolje. Ali nije ti bila, evo, od početka do kraja, nije ti bilo lagano. Uvijek je to, pa nije bilo. Sam si spomenuo ta neka iskušenja, doćemo na još neka iskušenja kasnije kroz razgovor. Belgija je idealna za mladog igrača, za igranje i nije puno naših igrača otišlo u Belgiju, ali na neki način bio je i Mirsad Bešlija, i Cocalić, i Sulejman Smajić, ali Ervin Zukanović je na neki način otvorio ta vrata, na mala vrata, ali poslije toga je otišlo jako puno igrača u Belgiju. Stvarno, ja sam napravio bum kad sam došao, mene sve ono što me pratilo, valjda se pretvorilo u dobro, ja sam pokazao na terenu i mirno, staloženo, bez ikakve euforije sam stvarno išao, gradio, borio se, pravio transfer iz transfera i mogu stvarno da kažem, bio sam nedavno u jednom svom bivšem klubu, kako su me dočekali, izašao sam tamo na teren i lijepo da drago mi je da ostaviš takav trag, da ljudi te poštuju i cijene i dijete prvo mi se rodilo tamo, svi imamo belgijska državljanstva. Ti sad državljan EU? Pa jesam. Ništa mi je sirotinja ovo. Ma ne, mislim, vidi, ja sam državljanin EU, ali sam se ja vratio u svoju Bosnu. Gdje ti je bilo najljepše u Belgiji? Pa u Belgiji mi je bilo najljepše u Gentu. U Gentu sam doživio... To je jedan od najljepših klubova u Belgiji. Jest. Ali Kortrijk mi je puno drag, prvo radi rođenja djeteta u tom gradu. Bili smo u finalu kupa Belgije, igrali smo taj play-off jedan za prvaka u Belgiji, imali smo stvarno jednu godinu strašnu sezonu. Iz Kortrika odem u Gent i tu sam doživio, hajmo reći, situacije, neku conference ligu, igrao sam na starom stadionu, pa se bilo otvorenje novog stadiona, ova Gelmako arena. Na oba dva stadiona sam igrao i onda sam tu nekako, i lijep je grad, tu smo se nekako iskrasili. A znam da u Belgiji, zna se radno vrijeme, iza 6 sati ništa ne radi. Baš za miran život, za porodični život. Pa jes, nama je bilo malo, mi opet gajimo nekom našom tradicijom. Naravno, zato ti... I znaš kako ti, sjediš u kuću, dnevnom borav, gori svjetla, pogledaš preko puta u drugu zgradu. Spavaj. Sve mračno, čovječe, živjelo ovdje kod nas, jedino kod nas gori lampica. Ali to je to nekako, i onda je došla to, šta ja znam, poslije toga, tih 7 godina, Italija. Ostaćemo još malo na Belgiji. U Belgiji si počeo dobivati poziv za reprezentaciju, ponovo se vratio u neku žižu javnosti, ponovo se pričalo o Ervinu Zukanoviću, pisalo se o Ervinu Zukanoviću. Sad, koliko ti je to satisfakciju neku pružalo u odnosu na evo, ispričao si šta si prošao i sad ponovo Ervin Zukanović na nekoj velikoj sceni, jer kad se priča o reprezentaciji, to je, ne može veće od toga. Koliko ti je to pružalo satisfakciju s te neke, ajmo reći, ljudske strane? Pa mislim, vidi, kad dobiješ poziv, reprezentacija, ja nisam jednu mlađu selekciju prošao. Znam. Znači, to je stvarno bilo iz mnogobrojnih razloga. A mogao sam i u omladinske selekcije bar dobiti neku... Ti si igrač koji je rođen u Sarajevu, nije igrao ni za jedan klub u BiH, nije prošao ni jednu omladinsku selekciju i na kraju zaigrao za reprezentaciju. Dakle, išao si nekim zaobilaznim putem, ali baš širokog luka da bi došao tu gdje jesi. Zato te i pitan za tu neku ličnu, da li ti je to bila lična satisfakcija? Pa kako nije, mislim, vidjeti, igrat za svoju državu, ja se ponosim s tim.
da igraš, da nastupaš, obraduješ sve ono što možeš da obraduješ od porodice, navijača, da li bile te dobre utakmice ili loše utakmice, to je sastavni dio naše profesije, ima kritika, ima svega, ali opet ti si ponosno, to je tvoj, moraš biti spreman na te stvari, ali to mi je stvarno bilo jedno ja sam već znao dok sam igrao u Belgiji, dok nisam dobio te pozive, ja sam znao kako te stvari funkcionišu, ali nikad ja nisam razmišljao u smislu odo ja u reprezentaciju i sad će mene reprezentacija prodati. Ja nikad nisam imao ni 1% toga. Ni 1%. Jer ja sam napravio karijeru na osnovu ne reprezentacije. Ja na osnovu svog rada. Nego svog rada. I ja sam tako razmišljao. I ja jednostavno sam se prezentovao u reprezentaciji čisto radi patriotizma, radi uspjeha reprezentacije i države. Ništa drugo. Koju ste utakmicu debitovao? Ja sam debitovao protiv, meni se čini protiv Litvanije 2012. 13. u Zenici. U Zenici protiv Litvanije? Tako je. Tako je. Ja mislim da sam ušao tu. Da. Sjećaš li se tog osjećaja? Pa to nema boljeg osjećaja. Mislim, stvarno, u nas vam sve preskočit ću. Izaći, čut himnu Bosne i Hercegovine. Ne može nijedan klub, nijedna utakmica zamijeniti to. I svaki put kad čovjek izađe onda na onaj travnjak i čuje tu himnu, osjeti nešto posebno. 7 godina u Belgiji i onda dolazi vrhunac karijere. Italija. Ja Italiju zovem vrhunac onaj karijere. Serija A za defanzivca, pazi, pričamo o defanzivu zato što je Serija A poznata i calcio po najboljim defanzivnim igračima na svijetu. I dođe jedan Ervin Zukanović, tamo kojeg su rekli u Želji nemaš mjesta, igra za jednu Romu. Halo, mislim, igraš za Romu. Sad možemo pričati kakva situacija se potrefila, splet sretnih okolnosti, a znamo da je bilo i splet nesretnih okolnosti prije toga. Ali među najboljim defanzivcima jedan Bosanac i Hercegovina. Eto, između Belgije i Italije se desilo to ono svjetsko prvenstvo 2014. godine. Vraći se na to, to je posebna tema, stvarno. Ali evo, moram se nadovezati kako je to trebalo da bude. Ja već sam, hajmo reći, stasao u toj belgijskoj ligi, već se bilo pričalo, mi lijeva noga, puno sam imao stvarno stvarno sam imao i ja sam osjetio već 7. godina da sam se zastio lige. I već je to Gent htio malo, oni su se nadali svjetsko prvenstvo 2014. Brazil, ide Zukanović, mi ćemo njega prodati. I to je bila priča na ljeto da se ja prodam. I desilo se to što se desilo, ja sam se vratio na pripreme, međutim, oni se nadali, jer opet svjetsko prvenstvo, više para, više tamo vamo, nije se to desilo. I oni su mene htjeli prodati i ja se sjećam trenutka, pripreme počeli, ja sam imao svog jednog menadžera u Belgiji. Nije više Đuro Ivanišević bio? Nije više Đuro Ivanišević bio. Zove mene jedan čovjek, ja u Nenov sjedim, zove me nepozna broj, ja se javim, kaže, ja se zovem Mođi Bajat. Kaže o meni, kaže, slušaj, reku, imam za tebe klub. Kaže, Verona, ako hoćeš da ima, sutra idemo, potpisujemo ugovor. Konta skrivena kamera. Ja, konta skrivena, ali znaš da te nazove neko za 5 minuta, slušaj, imam za tebe klub, sve završeno. Rekao, klubovi se dogovorili, ne trebaš ništa pričati. Rekao, sve, samo ja i ti odemo na aerodrom, potpišem ugovor i ti završio. Ja mu kojem rekao, šta, serija? Ok, sutra idemo. Mi iz Charleroi za Bergamo, Verona i potpišem za Veronu. I onda, ali vidi šta je fascinantno. Ali vidi, isplati se, onda sjeti se, vjerojatno sve. A sad ću ja tebi da ispričam to što se desilo za Brazil, što nisam moćao. U meni neverovatna motivacija, neverovatno da mene pogleda Bog, ne odem i dobijem taj poklon. Da odem u seriju A, bez svjetskog prvenstva. U meni je vulkan unutra. To se danima pričalo što ja nisam otišao, te ovo, te hajke. Ja sam pobjegao, tad bio na Plitvička jezera sa ženom, samo da ništa više ne čuo, samo da odmorim glavu. I u meni se inat toliki pojavio da sam ja, kad sam otišao u Veronu, tad je bio
sportski direktor, danas je sportski direktor Bolonije, a bio je Atalante, Sartori. Ja sam njega prvo pitao za stolom ovako, rekao, ko igra na mojim pozicijama? Ja ga nisam pitao o financijama, ništa. Rekao, ko igra na mojim pozicijama? Kaže on meni, Cesar Boštjan, Dario Dajnjeli, Gamberini. Ja kad vidim Gamberini Napoli, Dajnjeli, tamo Fiorentina godinama, Boštjan Cesar, Marsej, Dinamo Zagreb, slovenački reprezentativac, evo danas je selektor Slovenije. Bit će meni teško. Rekao, idem ja. Potpišem. Prva 2 kola i stvarno pripreme su mi bili tamo. Italijanska škola i trener su svi različiti. Ja sam na pripremama dolazio, mene nije tijelo bolilo, mene je glava bolila od te taktike. Tačno za odbrambene igrače, oni te uče kako da se postaviš, kad je lopta tu. Ti došao s kontom da nemaš pojma A ja o u Belgiji faktički nisam imao pojma, jer u Belgiji je skroz drugi fudbal, otvoren fudbal, ko u Engleskoj, nema taktike. A ti voliš malo i povuš loptu, voliš priključiti se, udariti. Jest. Ja dođem tamo, kaže, kad je lopta tu, trebaš ovdje biti. Kad digne glavu i otvorena lopta, hoću da ti položaj tijela ovako. Ja kući dolazim, u sobu dolazim, na primjer, samo razmišljam, aha, lijevo, lopta, tamo ja moram ovako, dok ne uđe to u automatizam, jer treba to, on ti ne daju šansu dok ti ne savladaš to. Možeš ti biti ultra zvijezda. Nema, ako se ne uklopiš u sistem, u taktiku, nema šanse da dobiješ šansu. Dobijem šansu protiv Sampdorije, debitujem protiv Sampdorije. Imam još tvoj dres iz Sampdorije koji sam poklonio, samo da znaš. I gore u napadu Okaka. Sličan karakteristik Lukaku, ogroman momak. Oni mene svi 5 dana prije utakmice znali su, već me uigravaju. Pazi se, jake, fizički tamo. Ja došao iz Belgije, ja sam igrao protiv Lukaku kad imao 16 godina u Anderledu. Znam šta su, ajmo reći, ovi Francuzi, jaki. Belgija je puna toga. I ja sam stvarno tu utakmicu odigrao pametno i izgubili smo mi tu utakmicu, a meni sutradan trener, Korin je bio trener, kaže on meni, kaže, Zuka, dobar si bio, nastav tako. Ovako, samo radi i bit će sve dobro. Ja sljedeću protiv Parme na klupi i posle te utakmice s Parmom ja nisam više izašao sa terena. Standardan bio, promijenio se i on, došao drugi trener, sa drugim trenerom igrao štoper pa mi prebacio na lijevog beka i onda sam non stop lijevog beka igrao i tu sam napravio neverovatno nešto, svaku utakmicu, valjda se sve u meni ta negativna energija skupila od toga što željan dokaziva, rekao sam sebi, ovo je najbolja scena što se može desiti, ili možeš ili ne možeš. To sam sebi rekao. I? Možeš. Mogu. Koliko si dao golova u seriji? Pa dao sam... Jedne sezone si baš se nadavao golova. Pa ja mislim 4. 4 sam dao u jednoj sezoni. U jednoj sezoni 4. Ali ukupno je bilo 8-9 golova. Pazi, za štopera, lijevog beka u seriji A. Pa povukao sam to iz Belgije. A u Belgiji, dobro, hajde u Belgiji slabija liga, idealna za ovo što te čekalo vamo. Bio si u Romi u vrijeme kad je Edin Džeko bio u Romi, kad je Roma imala vrhunsku ekipu i Salah je bio tu prije toga, onda... Ti si kod Rudi Garcije došao? Ne, ja sam kod Spalletti. Kod Spallettija, dobro. Bio sam gore u Rimu kad je Spalletti bio i sjećam se njegovih igrica sa glavom, jer on prvo, taktika i sve ostalo, ali nekako imam osjećaj da je mentalni trener. Bio da je puno igrao na mentalitet, a znam da je volio nas Bosance. Pa vidi, znaš šta je, prije svega, evo da se malo samo još, pa ćemo doći do Rome, jer bilo je tu još stvarno interesantnih priča. Ja kako sam počeo da igram, ja sam bio na posudbi iz Genta sa opcijom da me Verona kupi. Znači ja sam krenuo da igram i to se već počelo pričat, hoćete Inter, hoćete Watford, hoćete ovo. A ja ništa, stvarno, nevjerovatno je kod mene bilo, ništa mene nije zanimalo. Ništa. Mene je zvao jedan dan, jedan čovjek, Čikica, koji smo dan danas u kontaktu, zove se Silvano Martina. Čuo se za njega. Čovjek iz Sarajeva živio i rođen u Sarajevu, iz Briješća, naravno. Tako. Zove me jedan dan, kaže, Zuka, možemo se javiti naći u jednom baru u Veronu, volio bi s tobom pričati. Ja rekao, nije nikakav problem, odem sa njim, popijemo kafu. I on meni kaže ovako, a ja tek tu prvu godinu,
počeo da igram tamo vam. Kaže meni, znaš ti kako sam ja došao do tebe? Kaže, ja slučajno gledam Sky, nazovem direktora Verone, ko vam je onaj mali 87 broj što ide po lijevoj strani? I meni rekao direktoru, ma doveli ga na posudbu, vidit ćemo kako će se razviti. I kako sam ja počeo da igram. A meni je taj čovjek legao iz razloga što sam stvarno ljudi i menadžera prošao i priča, i obećavanja, i svega. A on mi je legao iz razloga što sam čovjeka, ja nisam znao da je on bio menadžer jednom Buffonu od 17. godine. I čitavu karijeru je njega vodio. A on je meni tako djelovao, normalan čovjek pri sebi. Da sam ja njemu rekao, odmah taj dan sastanaka u baru, rekao, ti ćeš biti moj menadžer u Italiji. I na tom, nikad ugovor mi nismo potpisali. Riječi. I tako ti je bilo, zoveo mene nakon 2 mjeseca prije kraja prvenstva, kaže, Zuka, možemo se naći u Milanu, ja u auto u Milan. Kaže meni, kaže, hoćete Inter Milan. Što? Inter, hoćete? Zuka, ja ne znam šta si ti ovdje napravio, kaže, svi te hoće. Inter, Watford, tamo. Kaže, imamo sastanak sa Auzilijom i Mancinijem u Melija hotelu. Ja u hotel, kod trener, sportski direktor. Ja sam trebao za Inter da potpišem, potpisao predugovor. 4 godine potpisao. Međutim, tad je Inter imao onaj problem fair playa, samo su dovodili igrače van Italije, kao posudba sa obligacijom da kupuju. A o Veroni je trebala neki porez da se plati u federaciji, a oni bili zaključani Inter. To se sve nešto razdužio i ja odem za Sampdoriju. I nastavim dobro igrati u Sampdoriji. I to je to. Sampdorija, jedan od najvećih klubova u Italiji. Nisi ti tu sad da si stepencu niže, nego si stepencu više u odnosu na Veronu. Više. Stvarno, ja tu potpišem 4,5 godine. 4 godine potpišem, to ljeto. Još plavi dres. Ma top, su najljepše boje, stvarno, i navijače, onaj Marassi, ja kažem, igrao sam derbija i doživljavao, ali ona je Genova, Sampdoria, derbi, stvarno, Marassi je prelijepo nešto. Nastavim igrat, 16 utakmica, 3 gola, a meni je uvijek bilo podsvijest Bundesliga. Ne znam što, valjda 5 godina živim u Njemačku, volim organizaciju, mentalitet, rad, red, disciplina. Dobro. I dođe za pola godine Sampdoria, dođe mi Stuttgart. Ali vidi ove sudbine, vidi ovo Jasmina, ovo ne možeš da vjeruješ, ovo ja kad ljudima prije ne mogu da vjeruju. Dođe sportski direktor Stuttgarta na utakmicu protiv Napolija i nađem se sa njim u hotelu, van grada. Dogovorimo sve uslove. Vidi ja pričam njemački, njima se to sviđa, još pogotovo kad pričaš njemački, oni njima je to već plus. Dogovorimo sve, pružimo ruku. Kada je ovo? Ja ujutru, ja odem gore, već sam se bio u braku, ja želim rekao, idemo za Njemačku. Kaže, ako se tako odluču, idemo. Ali znaš kako, druga godina Italije, lijep život, klima, znaš kako, nama leži... Verona lijepa. Yes, nama Italijani leže. Nego kad vidiš u Belgiju hladna, znaš kako, bez emocija i sve. Ja uzmem kofer, imao let, rano, nije ni sunce izašlo, iz Genove za Stuttgart. Vidi ovo. A Silvano Martina treba da leti iz Milana za Stuttgart. Ja idem na skener, tamo da prođem skener. A to mi je prvi put mi se desio taj osjećaj, nikad više. Znači, mene je ovdje nešto stislo prslima, sve mi nešto govori. Da ne idem. Znaš kako loš osjećaj, nikad mi se to nije pojavilo. Ja sjedim ovako sjedim na klubu, ovdje je skener. I moram da prođem skener. A prođem gotovo, idem na avion i ja ovako sjedim i nešto mi govori ne idi. Ne idi, sjedim, ne idi. Nazovem, probudim Silvana, rekao Silvano, iskreno, nešto mi govori da ne ide. Kaže on meni, pa Zuka, tebi je toba u Sampdoriji, napravit ćemo bolji ugovor, klima, odlična, more, uživaš, tamo vamo. Kako je meni to rekao? Bum, i ja taksi nazad kući. Šta žena kad te vidjela? Njoj znaš, kamen, ne moram se seliti, svalno, ljepota. A šta s ljudima što I vidi ovo, ništa. Šta se desilo u tome? Vratim se, odspam još 2 sata do treninga. Ja vidim, Mire Edin mi šalje poruku.
Kaže, brate, kaže, nešto se Spalletti raspituje za tebe. Poruko, tope. Kaže, u to kako on meni šalje, kad njih dvojica šalju poruku, mene zove pola sata poslije Silvano, kaže, hoćete, kaže, Roma. Kaže, gasi telefon, idi za Milano, idemo za Rim. I ja taj dan završim za Roma. Znači, imao si predosjećaj, neki ti ko vidovitađe, Milan. Ja, vi kad završi ovaj podcast, daćeš mi brojeve za loto, samo da znaš. Ne znam šta je, ali to mi se prvi put, eto tako, desilo, evo, neverovatno. Vidi, kad odeš u Rom, nemoj se pokajati. Ne može, ne, to je skroz bilo drugačije. Prvo Roma, Novi svijet, Liga prvaka, 3 puta više, sve financije, sve živo. Toti, još Edin, navijači, Mire, svi su tu, dočekali me, znaš kakav mi je bio osjećaj, kad sam došao tu, oni su me, njih dvojica me odmah, znaš kako, kao da sam već u klubu godinama. Lijepo je drugačije, opet kad znaš nekoga sve lakše i stvarno generacija u tom periodu je bila u Romi stvarno top, momci top, dobra slačionica bila i jednostavno lijep osjećaj bio. U Romi si igru u formaciji, s trojicom pozadi, uostalom cijela Italija igra s trojicom pozadi. Pokušalo si u reprezentaciji to prenijeti, nije baš to funkcionisalo uvijek, ali evo, nisi se, nažalost, dugo zadržao u Romi. Šta je tu tačno? Počeo si dobro, počeo si igrati i bio si standardan i onda se odjednom Zuka izgubio. Evo sad ću ti reći ovdje otvoreno, pošto je intervju otvorenog tipa, pa se priča malo dublje i detaljnije. Ajde malo da se prisjetimo ti stvari. Vidi ovo, ja kad sam došao u Romu, prvi razgovor sa Spallettijem je bio ovakav. On je meni rekao ovako, Zuka, došao si ovdje, imat ćeš svoj zadatak u ekipi, budi miran, radi, treniraj, igrat ćeš, ali ne dolaziš kao u prvi 11. On je meni odmah na startu dao status. Nisam došao da igram mjesto Rudigera i Manolasa. Već prvi kad se ozlijedi ili karton, i ja sam, ima Evropa, uvijek će biti tu malo karte se promiješaju, neki odmaraju, ja ulazim. Šta se tu sad finta desilo u meni? Ja sam došao, trenirao 2 treninga, zove me Spalletti i kaže igraš odmah protiv Frosinone. Znači, poslije 2 treninga u Romi ja sam debitovao, pobjedimo, namjestim go El Sharaviju i mi od tada, od te utakmice, 9 vezanih pobjeda smo imali. I ja svih 9 igrao i 9 pobjede. Jedno je izgubio, debitovo protiv Real Madrida na Bernabeu, kad smo izgubili 2-0. 2-0 je bilo. 2-0. A u revanšu je bilo nešto... Jest. Kad je Ronaldo dao onaj strašan gol. I tu sam jedinu utakmicu izgubio. Vraćamo se iz Madrida, igramo protiv Udineze, igram i tu utakmicu, dobijemo 0-2. Odigramo odličnu utakmicu. I šta je bio sad fazon? On je poslije se neko oporavio od njih dvojice i mene iz ekipe. Gurni tu stranu. U stranu me gurno. Ja u tom momentu možda sam bio malo nezreo i definitivno možda sam ja tu malo pogriješio. Bio sam više nervozan. Očekivao sam da će doći reći, Zuka, odlično bilo, nastav tako, doći opet prilika da igra. Ja to ne. Znaš kako je u velikim klubovima, majstore, ti su u velikom klubu, igraš, ne igraš, nema tu puno emocija, već rezultat, plaćenci, svi smo tu. Znači, nema tu da ti trener non stop, to je sve do trenera. Pogotovo Spalletti. Spalletti je baš malo i nezgodna ti situacija. Nije ti on neki koji će ti... I mene je to malo poljuljalo. Mene je to poljuljalo, stvorila mi se neka negativna energija u meni i došao sam u sukob sa njim. Sa Spallettijom? Ja sam se sa njim sukobio. Ti znaš da sa Spalletti, ne znam, bila je neka priča da se htio tući. Da, ja sam sa njim se sukobio, to je živa istina. Ja se sjećam jedne prilike, on je htio, mi smo igrali derbi protiv Lazia, ja sam ušao, mi smo dobili 4-1 taj derbi. I ne znam, bila je neka video analiza i on je nas, kako zove, trebao sam ja Edinu dat blok, ili on meni, međutim, kako smo mi dali blok, mi oba dvojica padnemo na zemlju. I malo je to izgledalo smiješno i on je to prikazao na video snimku, pročitao ekipom i on je kao rekao, ovo je trenutak utakmice. A prošla nas lopta i Florenci došao i zabio gol. Znaš.
I ja se tu javim, rekao, vidi kombinacije, rekao, prošla lopta i go, znaš. Ja mu tu upadnem u riječ malo, znaš, da ga... I ono što je mene najviše, nekako, da ja nisam mogao to nekako u glavi, da poslužim je na mojoj toj poziciji, taj bio Manolas koji u tom periodu bio odlično igrao, međutim nije trenirao. Trenirao je kako je htio. Nešto ga malo boli, ode s treninga i uvijek igrao. I mene malo to, a ja vamo gulim, ništa. Dok nije došao jedan trenutak, protiv Dženove igramo tamo i on na zagrijavanju prije utakmice se nešto žalio i meni došao Spalletti i kaže, Zuka, zagrij se, ovaj mi nije dobar. I ja mu tada rekao u 4 oka, rekao, slušaj, rekao, nemaš respekta prema meni, rekao, čovjek ne trenira, ne, kaže meni, nema. I to ljeto je na sve načine, kako zove, radio da ja idem. I ja se pojavim na pripremu. Malo sam mu na ego udario. Udario sam mu na ego, ali ja i danas smatram, on je dobar trener, ali meni lično, personalno nije mi se sviđao kao karakter. Iz jednog razloga. Evo sad ću razumijem te. Došli smo na pripreme i svi pišu ja idem. Dolaze novi štoperi. Čovjek nije sa mnom razgovarao. Da mi kaže, Zuka, naračuna na tebe, nađi novi klub. Nije bio u stanju da mi u 4 oka to kaže. I ja znaš kako, u meni nervoza. Edin mi govori, nemoj, ima Evropa, igrat ćeš, šta ima veze, ima puno. Neka te. A u meni ta neka negativna, ja sam sebe u glavi stoji, ne mogu da ga gledam, idem. Pa zato što vidiš da možeš. Nevjerovatno. I imamo razgovor. Ja dođem njemu na teren, kažem, šef, šta je, koji mi je status? Sve nešto, znaš, i vidiš njemu okolo koli, ko na preskonferencijama kad on drži. Sve nešto on priča, ne može skonaći. Pa reci mi čovječ, može ili ne može? Završeno. Kažeš mi ne može, fala i to je to. I nekako mi je to, i onda mi vamo zove me moj direktor, Sartori, doveo me u Atalantu i tad sam ja odšao godinu dana na posudbu u Atalantu. U Atalantu. Pazi, to su sve vrhunski klubovi. Pazi, Verona, znači Sampdoria, Roma, Atalanta. Znate, ti si karijeru, znači u seriji A imao vrhunsku. Ne može bolje od toga. Ali sigurno da ti ostaje neki žal kad je serija A u pitanju. Serija kad je u pitanju? Da, kad je serija A u pitanju. S obzirom da igrao si u tim vrhunskim klubovima, ali si u to vrijeme nekako klubovi iz sredine tabele. Uvijek pod pritiskom, uvijek kad je odbrana u pitanju. Je li ti žao što možda nisi uspio i sa kim osvojiti trofej neki? Pa vidi, znaš kako. Neki igrači očigledno svojom kvalitetom ili nekom sudbinom se bore za trofeje. Meni je većinom bilo borba za opstanak. Borba za opstanak, ne, klubovi srednjeg tipa i jednostavno koji je bila prva ambicija. A znam došao si iz Belgije gdje si ipak osvojio. Jesam. Znači imao taj pobjednički mentalitet koji je jako bitan kod igrača i dolaziš u seriju A u klubovima koji se... Da sam ostao u Romi, bilo bi mi uvijek bore se za vrh. Tako je. To je to. Međutim, a ja ti žao zbog toga? Pa jes mi žao, ne žalim, ali mi je žao da nekad u nekim tim, baš u tom periodu to mi je bio jedan potez gdje sam bio malo prebrz, malo negativna energija. Sad ja kao malo iskusniji, malo... Ne bi isto to uradio? Ne bi, jer sam shvatio, bavim se sad tim trenerskim poslom, educiram se, radim, nikad ne može igrač biti u pravu. To je nikad. Zaboravi? Nikad. I ako si u pravu, trener uvijek... Ja se sjećam utakmice protiv Napolija, jedin, ja mislim, dao 2 gola. I sad ja ujutru u onom je kampu tamo analiza, nešto trening, nešto istezanje. I bio sam tu, tamo si bila ona kao neka prostorija. Znam, izlazi jedin ljud. Šta je? Kaže, pita me, koliko si ti golova? Kaže, samo 2. Samo 2. Aš provocirao ga. Pisao ga protiv Sassuola kad se borio za najboljeg strelca. Na 4-0 ga pola sata prije toga ga izvede. Znam da je jedino ljud, hoće da bude prvi strelac. Provocira ga. I sljedeći utakmicu protiv Milana imao je svoje metode. Sljedeći utakmicu protiv Milana, Edin zabije 2.
Pa to ti vidi. A ne možeš ko igrač to shvatiti šta izvlači on iz tebe. Možda je htio i da izvuče nešto drugo iz tebe. A vidi, on je znao vrlo dobro karakter. Jer, na primjer, ne možeš ti to isto raditi, na primjer, tebi. Možda si ti tip kojima treba nekom, tebi možda treba prići i dati mu uvijek podršku pozitivnu, dobar. Evo vidiš, Edin ili evo i ja možda, kad ga malo više, malo ga zgaziš, on te se zainati i ide još jače, još bolje, odo je sad dokazati. I to svi smo mi različiti. Zato je trener specifičan posao gdje ti moraš zaista biti danas psiholog, da prepoznaš svakog igrača individualno, karakterno kako je ko i kako kome prići na koji način. Reprezentacija Bosne i Hercegovine. Da popim ovaj... Hoćeš prvo to je posebna priča. A ne, vidi, hoćeš prvo sa teškim temama ili sa ovim ljepšim temama? Pa... Ma kako hoć ba. Kako je tebi? Evo ljepše teme, imamo vremena za teške teme. Možda te raspoloži ove ljepše. A ne. Reprezentacija se drugi put plasirala na svjetsko prvenstvo. Dakle, znam da ti treba, možda da ti ne bude drago. Ali, jesi li vjerovao da može sa ovom postavom ljudi kad je došla i sve ono što smo prošli, jesi li vjerovao protiv Italije jedne da se možemo plasirati na svjetsko prvenstvo? Pa evo, da sam vjerovao da će se sad plasirat, nisam toliko bio ubijeđen. Nisam bio u to. Ali sam vjerovao u ovo što oni rade. Proces taj sad dugoročni. Tako je. Taj dugoročni proces sam vjerovao iz razloga što... Ti si igrao sa Spahićem, znaš kakav je to karakter. Sa Zlatanom Bajramovićem, sa svima njima. Tako, vidi, to su svi ljudi koji su iz svijeta fudbala, koji su neovisni. Njihov primarni cilj je uspjeh. I oni su došli sa tom idejom dugoročnom da nešto izgrade, da naprave neku priču, da se vrati ta euforija, da vrate kult reprezentacije. I jednostavno, eto, sad prije vremena su uspjeli. Ajmo reći, bila je ambicija... Kako ti gledaš na to? Evropsko prvenstvo je bilo. Jes, bilo je. A kako ti gledaš na to? Vrat se... Evo vam, hoćete Barbareza? Evo vam Barbareza. Znači, ono je bilo bukvalno, hajde, Savez je postavio, promijenilo se nekoliko selektora, sa Petrovom krenulo dobro, pa je došao Faruk Hadžibegić, pa Savo Milošević. Promijenilo se, cirkus. Hoćete, Barbareza nema dana trenerskog iskustva, evo Barbareza. I onda grupa, takva kakva jeste, Nizozemska, Njemačka i sad ne mogu da se sjetim, 7-0 protiv Njemačke. I vidio sam Spahu u jednom intervju gdje kaže, tad smo znali da možemo. Kako? To ti je, znaš kako? Mislim, prvo da ti odgovorim, eto, da je došao Sergej kao prvi trener reprezentacije. To je najbolje pitanje da pitamo predsjednika Saveza. Mislim, u tom periodu je tolika bila negativna atmosfera unutar i van reprezentacije da je jedino rješenje bio on. Da bi, očigledno, zadovoljili nas, navijača. Jer nema kod više drugi da bude. Ipak, Barbarez je taj koji je bio kapiten godinama toj generaciji. Je li to eksperiment koji je krenuo po dobru? Pa očigledno. Potrefilo su da je dobro. Kako god mi to želili ili ne želili. Tako je. Sve se na kraju posložilo da je tako. Da je po dobro krenulo. Jednostavno, to je možda bio i izlaz za predsjednika Saveza. On je bio isto pod velikim kritikama. Te smjena jednog selektora, drugog smjena, pa mjesec dana, 2 sedmice, drugi, pa ovo. Gdje tu sada, šta tu sad? Veliki je bio to pritisak iza njega. I očigledno, kako je javnost napravila, da smiri sve to, postavio je Barbareza, gdje je sve nekako ustišao, sve to, smirilo se. Tako je prije nekoliko godina kad je postavljen Čiro, pokojni Blažević. Isto je bilo frka trka, samo je Čiro mogu tad smiriti. S Čirom se nismo plasirali na svjetsko prvenstvo. Evo, ovo se splasiralo i potrfilo se sve i sad su sve ajmo reći, posložilo se. Bio si u onome autobusu, odnosno Ervin Zukanov se plasirao na svjetsko prvenstvo sa reprezentacijom i sigurno da se očekivao da ćeš ići tamo. Međutim, Amerika, turnir u Americi, problem sa Savezom. Ja iskreno sam čuo neke, nikad te nisam pitao, evo prvi put pitam, čuo sam neke priče te
na razgovoru u ambasadi nije prošlo kako treba, nije rekao istinu. Bilo ovo tebi, šta je tačno zbog čega Ervin Zukanović nije otišao u Ameriku? Evo vidi ovo, evo da ti kažem. Ja se sjećam tvojih izjava. Ti si davao izjavu i da je Safet Sušić kriv, i da je Pilav da je kriv. Ovako, Ne. nešto je bilo u tom kontekstu gdje se Pape naljutio na tebi. On se naljutio na mene zato što sam ja bio, što je sasvim normalno, ja u tom periodu kad je ta reprezentacija odlazila, ja sam bio tu u Hercegovini, u hotelu i ja njima mašem, govorim im sretno momci, vidimo se. E sad zamisli taj osjećaj, pratiš ih, oni odlaze, crveni tepih, to je ono bajka, niko te ne spominje tamo na preskonferenciji na aerodromu, već neki tamo 10. novinar pipa gdje vam je Zukanović, tad je rekao selektor o mene, mjesto da on prvi kaže, bez pitanja novinara, imamo taj problem sa Zukanovićem. Dobro, pokušalo se sakriti, ja znam. Pokušalo se sakriti da to problem je, ali nije problem. I u meni je bila ta neka, čovječu, za mene je to bio šok. Ne mogu da idem sa ekipom. A što nisi dobio vizu? I sad vidi ovo. Ja, znači, u tom momentu frustracija. A svaki minute zovu novinari. Mlad, neiskusan. Kažiš to što si kažeš. Kažem, nikad ja nisam selektora spomenuo. To je neistina. Ali ne, evo ovdje otvoreno naljutio si zato što si spominjao neke druge ljude. Ne, nisam nikog spominjao. Sad ti kažem. Pilava si spomenuo. Ma kakav Pilav? Ma nema ništa Pilav s tim. Ništa Pilav ni selektor. To je ti fazom. I, evako, i Zuka, šta je bilo? I ko je kriv? Ja naivan. Savez kriv. Samo to su moje riječi bile. Kako to samo... Bez spominjanja imena. Bez imena. Rekao, savez kriv. Kako to samo Zukanović nije dobio vizu? Ok. Sad ćemo u vezi vize. Tu isto ima svakakih priča. Ja sam otišao, meni je jedna što radi u savezu ispunjavala te formulare, nisam ja lično, ona mi je ispunjavala. Koji za svakoga nebitno. Otišao sam tamo predao to sve. Uglavnom dobio sam odbijencu. Oni meni nisu obrazložili zbog čega. Ali ja sam čuo, znači mene nisu obavijestili lično, ali ja čujem priče, čak sam čuo da i ti znaš. Dobro. Zukanović na crnoj lista, negdje neki, ne znam nija šta je, terorista neki, ne znam nija, znači ovdje su najjače priče, znaš, ovdje svega ima. Sad je to već pretjerivanje, terorista, sve ostalo. Pa tako bi bio na crnoj listi, šta može biti na crnoj listi? Ajme ti reći šta može biti na crnoj listi. Ja ti nekoga, šta? Mislim, neverovatno. Ja, hvala Bogu, putujem, da sam nešto optužen za nešto, hodam slobodno, da sam ja takav neki, hajmo reći, Jesi razgovarao u to vrijeme sa Papetom? Pa znaš šta je najveći problem? Najveći problem poslije toga, ja zovem Pilava, daj mi molim te broj od Papeta. Ja ga zovem, neće da mi se javi. 20 puta sam ga zvao, neće da mi se javi. Šta će ti to dalje? I vidim, čovjek se ne javlja 20 puta, nikad mi se nije javlja. Ja od tog trenutka nikad čovjeka nisam ni vidio, ni razmijenio bilo šta. Nikad ništa mi nije javio. Nikad. Već mi Pilav, koji je tamo neki, tad je on bio na funkciji nekog team menadžera, on mene obazvijedio, nećete Pape na svjetsko prvenstvo. Pa IT mentor, ok, nisam trebao to izjaviti, u pravu ste. Ali da mi uzmeš svjetsko prvenstvo, kazni me novčano od premija. Ne moraš mi uplatiti premiju što smo otišli na svjetsku. Ali vidi, falio si, sad ne pričam, ne ložim te, Boga mi, ali gore si, bukvalno si falio na tvojoj poziciji. A dobro, ali vidi, zato ima to nešto što ima, sve se to vidi i sve se vrati u životu. Jer ja sam bio tu pošten, otvoren, ispravnog lica uvijek i zato se desi Nigerija, ko fall offside, metar, dva, sve to ima s razlogom. Možemo mi, ja to gledam na taj način, možda neki drugi gledaju sudija, ovo, sudija. Ja gledam to iz svoje perspektive i tako je trebalo biti, tako su zaslužili. Jesu tako zaslužili. I to javno čovjek je tako zaslužili. Nisu bolje zaslužili. Pa zaslužili su i selektor, on vodi to.
Mislim, da, On to slučajno, vodi i ako sad ko priča da ne misliš na igrača, slučajno. Ne, vidi, i ako ima, ja ne znam, i ako ima neko od igrača, kolovođa, i oni su u tome. A to na njima dušu. Atmosfera generalno oko 2014. nije bila na nekom najvećem nivou. Svakakvih je problema bilo. Bilo je. Ali evo sad, nekako, i kod je Spaha naučio na toj grešci i obezbijeđeni i mir igračima uz neke sitne incidente, obezbijeđeni mir igračima. To je vrlo jednostavno za zaključiti. Iz razloga što ta generacija naša i ova danas su nebo i zemlja razlika. Što? Šta ima ova generacija, što nije ima? Koja je bolja generacija? Pa kvalitetom naša je bila bolja. Dobro. Ali hemija je bolja ovdje. 100%. Zašto? Vidi ovo, imaš u slačionci Emira Spahića. Imaš u slačionci ozbiljnih karaktera. Nije to, svi imaju ego preko glave. Valja spustiti ego. I onda, kako ti kad se ego na ego, to je haos bude. I to je moje mišljenje personalno i stojim za to. Koje mora biti tačno. Moje mišljenje da je to možda najviše poljuralo tih nekih ključnih situacija u baražima. Koji se nisu dobro iskomunicirali. Uvijek je sve nešto bilo, ali osjetiš to da nije to. Nije ta hemija ko što je možda sad ova hemija. Radi tog ego, ovo, ja sam ovo, ja ono, i nema toga. Dobro, ali vidite kako su bili svi igrači manje više na istom nivou. Što se tiče i plate, i kvaliteta, pa to je problem. I svega. To je problem. Ovdje je sad to drugačije. Mlađi su, slušaju bolje. Drugačije sto. Više slušaju, poštuju. Veliki je jaz, recimo, između Edina Džeke koji ima 40 godina i Baraktarevića i Kalajbegović koji imaju 19-20 godina. Veliki generacijski jaz i ta djeca gledaju sad u te ljude, a dok ste vi svi nekako bili, neću reći u istom nivou, ali... Pa to je problem. To je problem. Pa taj ego, taj karakter, konkurencija jedno drugom ti stvori tu negativnu energiju. A zar se nije moglo to nekako, taj ego... Pa ista ti je situacija sa Srbijom. Reprezentacija. Misliš? Pa 100%. Sve top igrači igraju na vrhunskom nivou i ego ih ubi ego. I to je najveći problem jedne slačionice. Dobro, ali smatraš da onda ova reprezentacija koja igra u Americi i Kanadi može napraviti nešto u odnosu na onu reprezentaciju koja je mogla, ali eto, te kockice nije se poklopile. Pa vidi, može, ali ne trebamo biti iznenađeni i da krene sve u kontrarsmjeru. A razlog je taj što koliko god mi priča se i dan danas mladi, drski, bezobrazni, karakterni, ide ta priča se. Vidi, ovo je velik zalogaj za njih. Dobro. Brzo je sve išlo, očili na svjetsku, očili na veliku. I za njih je ovo prvi put. Zato, ako budu ovako u glavi, motivisani, gladni, da ne osjete taj toliki, mogu napraviti... Ali pritisak protiv Italije je sigurno bio veći nego u utakmici koja će doći protiv Kanade. Jel se slaže sa mnom? Protiv Velsa gubili smo do 86. minuti. Ja. Dali smo gol za 1-1 u 86. minuti, penali, Vels, nema veze. Italija. Znači, gubili smo tu utakmicu, izjednačili smo 1-1. Pritisak je bio... Ali vidi, ne znam čim bi ga poredio. Pa, to je sve, moje mišljenje, stvar psihologije. Iz razloga što ti igraš protiv Italije, da si izgubio, šta bi bilo? Italija. Je li takva bila priča? Tako je. Psihološki. A ovdje ti je... Znači, smatraš da je veći pritisak? Ovo je sad jedna nit, sad je sve do igrača što ja kažem. Ako budu ušli u utakmicu onako da žele da se brane, da brane ovaj grb, sa onom pravom željom igra, mogu napraviti prave stvari. Ako budu ušli malo sa arogancijom, da su se zadovoljili, da smo tu samo na sceni, a da smo mi kao neki favoriti, mi ćemo igrati, sve će to lijepo izgledati, idemo pogrešno. Vidi, meni se čini da je radnička ekipa. Ja se nadam i ja to želim. Nema znalaca, ali mislim, znalaca ako što je bio Mire, ako što je bio Medunjanin, te vrste desetki, hajmo reći, da mi neko pogrešno.
ali radni, svi igraju odbranu, sve trče, Do podređen sada su tim. to pokazali. Do sada su to pokazali i nema tu sumnje. Samo me taj kontinuitet. Doće pad. Da li će to biti sad na svjetskom prvenstvu ili na kvalifikacijama Evropskog mora, jer je to, ipak je to sve brzo išlo. Mora doći. Šta se moglo vidjeti, vidio sam te da si komentarisao, šta se moglo vidjeti u ove dvije utakmice protiv Sjeverne Makedonije i Paname? Pa ovako, vidi, protiv... Svi šta mogu vidjeti? Pa slabo. U smislu... Jesmo sakrili tu karte neke? Ma nismo sakrili u smislu, znaš kako, protiv Sjeverne Makedonije ti je bila utakmica, realno trening utakmica. Dobro. Neka gala. Gala utakmica za Publiku, za navijače, publiku da dođu na stadion, da se ispuni svako mjesto što je lijepo bilo. Igrači koji su bili u povredama da dobiju malo neke minute. Igrači koji nisu nikako igrali kvalifikaciju da ih vide. Da svi dobiju neku minutažu i da osjete da su bitni i da su debitovali za reprezentaciju. Ko je manje, ko malo više. Da smo nešto vidjeli smo da je oprez, neće niko da zapinje i to je sasvim normalno. Ova zadnja utakmica protiv ove Paname, jel? Ja sam bio ubijeđen da ćemo mi igrati s prvom ekipom, jedino je Edin falio. Dobro, falio je Šunć tu. Šunja je falio, ali generalno igrali smo sa dobrom ekipom. Će vjerojatno početi možda Memić. Yes. To je moje mišljenje. Yes. Ali eto, šta ja znam, bilo je dobrih situacija, mogla je otići utakmica u dobrom smjeru, u lošem smjeru, osjeti se još da nije to ona oficijalna utakmica. A jesmo li u nekim situacijama, ova mlađarija, jesmo li neozbiljni malo u nekim situacijama? Jel misliš da može Alejbegović, Beraktarević igrati? Pa vidi, ja smatram, ali eto, zato tu ima tu i Emir je tu, i Edin je tu, i selektor je tu, treba da do znanja. Mislim, ovo je veliki nivo, evo šta se desilo. Prvi gol kako smo primili, izgubi se lopta od Beraktarevića, korner, gol. Na tom nivou ne smije to da se dešava. Ali generalno, nevezano za momka, strašan potencijal. Kod te djece, sasvim nekako i logično očekivati kad se zaigraju da će izgubiti nekad loptu i u toj tranziciji. Bila je šansa, pa je bio korner, pa je gol. Ali imam nekad osjećaj, djeca su i svi od njih tražimo da se zaigraju. Esmir Beraktarević upravo na tom nekakvom levelu gdje on donosi nešto atraktivno reprezentaciji, lijepo ga gledati, uživanje, ali to je rizik, evo ovo, često se izgubi lopta, Kerim, gdje možemo imati problem u odbrani. Vidim, ja iskreno, meni se sviđaju takvi tipovi igrača. Ja volim, obožavam to. Koja ide direktno na igrača, ali kod Beraktarevića je jedna stvar što jednostavno mora da shvati, ako želi da se održi na veliko, on je otišao u veliki klub, isto PSV, nije igro, više nije igro, ali ako želi da bude na tom nivou i da se izbori u prvoj dan, mora da shvati da to nije MLS. Da ovdje je evropski mentalitet. Danas naki igrači moraju da budu prvo odbrambeni igrači. On mora da nauči da se brani. Sviđa šta je Enrique rekao onome Mbappeu kada je bio u Paris Saint-Germain. Sine, najbolji si na svijetu, odbrana. Budi primjer drugima. Trči. Jer danas je takav kvalitet, svi moraju da trče, svi moraju da ganjaju, svi moraju da rade odbranu. Jedan ne ganja go. Evo vidiš, protiv one Paname izgubiš bez loptu iz te situacije, korner primiš go. Znači mora taj mentalitet, ako hoćeš da se održiš, moraš da trčiš, moraš biti spreman. I to je savjet, Kakav ti igra na tvojoj poziciji, Muharović? Pa dobar, mali za 22 godine. 23 godine već odigrao čitav sezonu u seriji A, razvija se dobro, inteligenta, dobra lijeva noga, može igrati sa 4, moje mišljenje sa 3, može odigrati. Mislim da će on kroz Italiju još više da nauči taj odbrambeni sistem branjenja i da će ga to još usavršiti. Ono što je najbitnije da ostane pri zemlji, da nastavi, da se ne zadovoljava, da radi, to je to. I posljednje pitanje, koliko može Edin? Još? Pa ne znam, mislim, znaš kako, to je uvijek dosta ima pitanje u vezi njega, hoće li to. Mislim, Ali igrao sa njim, generacija ste ista, toliko ste prošli skupa i prijatelji ste, kućni ste prijatelji, porodični, druži vam se, supruge, djeca. Pa vidi, znaš kako, to je, ja uvijek kažem, on to zna najbolje. On kad bude osjetio, svaki igrač osjeti kad je kraj. A mislim da nema boljeg osjećaja da završiš
na najbolji mogući način. I posveti se padelu. Pa najbolji, ja mu kažem dođi, ali očigledno... Fali mi par u padelu. Ali znaš kako ono, mislim stvarno ono, svaka čast, 40 godina, održava se, nije to lako, nije to jednostavno. Ali evo, treba da osjeti pravi moment kad je kraj. Ja sam ga osjetio i ne kajem se nijedne sekunde. Ovo ti ozbiljno, najozbiljnije govorim. Znači, vidio si... Ja sam da je kraj i vjerujem, znači, osjetio sam da je... I oni mene pitaju često, jel ti dosadno, kako? Ja mu govorim, uživam u slobodnom vremenu, imam tu rekreaciju, obavljam ovo, obilazim klubove, moram te nešto pitati, je li teško palo kad sam ti dao 4 gola? Pa dobro, padne. Ne, samo mi reci, je li teško palo? Pa dobro, znaš kako u Sarajevu, znaš kako je Sarajevska eno penzeniso te ligata. Odmah ide ta priča, razumiješ? Ali vidiš, evo pričam ti sat vremena moju priču, ja kažem šta ćeš penzenisom? I šta ću ja tu? Pa dobro, mislim, znaš kako ono... Nisi više odigrao utakmicu u ligu poslije toga? Pa nisam, znaš šta je? Pa tako sad ispada, sad nisam ja to rekao, tako ispalo. Tako ispada. Pa dobro, ja sam iz drugih razloga, ta liga, šta ja znam, ono. Vidio sam, mi smo se samo sukobili. 4 igrača koji se bavili nešto igranjem fudbala, mi najviše žuti kartona i svađa. Ali ste na kraju si otišao na svjetsko prvenstvo. Pa jesam. Sa mini nogometnom reprezentacijom. I zadužio 9. Jesi vidio ono? Dobar si bio, odličan si bio na svjetskom prvenstvu. Boga mi, pratio sam, neočekivano si dobar bio u napadu. U napad, pošto si igrao pivota gore, zagradi. Vidiš ti to, a to je bilo neplanirano. Mi smo skroz drugo nešto. I ja sam sjedio na klubu prvu utakmicu protiv Amerike, uđem i zavalio se gore. Ma ti kad si vidio još da su Amerikanci nisu ti dali vizu, ko veli ajmo mi da i dokrajčimo, ali da brake. Sjajan je projekat, moram treći, ali eto, meni je žao što više ne igraš tu ligu. Samo da znaš da sam i prošle sezone dao 15+. 15, svaka čast, česti. Pa ti spreman čovječe. Što ne igraš za reprezentaciju? A ne volim me braća. Ne volim me braća Blaža. Nemoj za... Što? Dajde, zovem. Ja sam te rekao... Ne, vidio sam sliku si objavio, ne, sjajne stvari radi i kapa dole, stvarno, na tome valja to okupiti, napraviti i održavati svake godine. Znači, s te strane ima tu stvari za popraviti, da se ne lažemo, ali, brate, teško je današnjim vaktu bilo šta organizovati. 100%. Tako da. 100%. Zuka, hvala ti puno. Nadam se da smo, ako smo imali nekih razmirica, da smo ih riješili. Ja mislim da nismo. Poselam puno starog. Njega, pošto... A dobro, vidi, znaš kako, stari je ko svaki otac emotivno vezan za... Ko što sam ja vezan za svoje dijete. Tako je, ja. I kad mu se nešto loše desi i kad mu se priča, samo što stari nekad voli malo i on da reaguje. A mi se vidimo na padel terenima ili na mini nogomet. Vidio sam 20. turnir. Vidimo se.